पुलिस साइकिया तुम आरोनरे साइकी क्लेम डॉक्टर नुमुल मुमिनारी देंग पेन PMGY पेन कसेलाम पोन अतोबार कांगपु पोन Sarihajan PWSS alanga tengki kithilot pen puthot JJM asai kam pen claim ponsi kepereng pon thua puthak mei ki pedu pon Kardom pinia bierta than bang pinili merina hansepi non arjikha biertang ton pen Police saikia tum aronre saiki claim lang ikha labangso visual Manghu pon me alam dipua hi thikerai komji police asai khia tum a odadur January ni phai troxia jo mati pung sirvo mu akumlina dung towarari ke do mate ke pasang ko skutia phan dipu patrolling ke dama police atum skutia pam ke lola pen helmet kang hu pona sai ke claim skutia hem phu babu singh beahin pen than pachini pon hula bangso arani alangli sai ke do ko ajok malom so pora phan towarari pasang te kang kok pusi than pachini Voiphet sita kupia thek kupua jok pen tong raikom sai khia tum skutia pam kilo pi te kang lo ne lapen helmet ke pon kang hu pi det lo ne manghu me alam lo curfew pusita apor ka lilang puta alangli hin pen jong pon aduntu aho kang sai longnang ji pu matha ponsi alangli babu singh be lapen karbi youth student organization maipu khorsing ti so lapen chun bang rustom kro pen difu oc dc lapen sp atumaphan pinpura lo pipajir damlo Birta ke pangrom pon boma hot anke ake hoya tumpen thanga saita deng pon pelang pusi chini dun pinpur pon me la pusona sai phua tum rara phan kirai kom pon ji kalisi ke pesung pona sai ke klem pon rong ke manghu pon me alam lo la pusona sai ke klem pon boma tuma phan kupisi kang sai pon ji malake moapor si chini po voiphet sita nona mat ke chirok tok mate CCTV footage ke thek pon longara tum anke manghu prongsi dokoklo Dipupen Berta Pangdak pon Ajit Gogoi 365 News India Borjan MSC constituency angkang Kania Bearong pen Saijanga hi thiadak atowar kilometer ke thomajak PMGY scheme pen claim ponsi pinini phaisir keparnia adabor phai kreisi ra chiti malom pen Assam Assembly DY Speaker Dr. Numul Muminari Deng pen ingpu pon labangso long chirap chitodun Philip Teron Babu Ingti Anand Kiling Contractor Suman Datta MSC Mukut Mohanto Lapen Ronga Saratum Chitong Dunsi Mailong RDP Dun Mailong Dr. Numul Mumin Pen Lamthe ke jai pon ke Kewangji Ningkan Pliang Bong Inglong Ari ke do Arong Anta Towar Kapachet Tang et Jia Phan Bor Ipon Pola Pen Saijang Along Community Hall Sitame Labang So Ningkan Nang Pipon Po Pulamthe Chichak Pon Aduntu Hanso Adorta Mahajona Tumsi Aning Hangaling Ador ki Pithik Sita Non ke Misen Ador ki Pelong Jia Phan Klempon Poputa Lamchak Chipi Pon BJP Asong Sorkar Kachari Pon Pen Kaching Thuranat Paprang Olola Pen Chopangli Makamanta Pangton Edlo Puhai Hui RD do Jodalam Thi Jai Ponsi Kachitong Donara do An Pen Choranesan Chorap Pruisi Mei Misen Pen Pichun Pon Labangso Mailong Dr. Numul Mumin Pen KCS HDP Zone Ovekimi KCS Unit Lapen Kuki Cultural Tropes Atumaphan Ningkang Sampen Tangka Suri ICC Pajirtikang Hanjang Langso Pen Bisnu Lekthe 365 News India सैजान के लिए आपको जिंदगी भर याद रखने वाला एक मोमेंट होगा ये दिन जो आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहा था मैं 2015 में इसी जगह में जब मैं मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था एक हेल्थ कैंप करके गया था उसी दिन मैंने सोचा 2015 में अगर मौका मिले तो यहाँ तक मैं रास्ता बनाऊंगा और चुनाव में इलेक्शन लड़ा मैंने जीत गया 2016 तो फिर आया मैंने यहाँ पे मैंने बोला यहाँ तक मैं रास्ता बनाऊंगा और 2021 खत्म होते होते हम लोग रास्ता कंप्लीट कर लिया हम लोग को ये था कि क्रिसमस से पहले हम लोग इसको इनॉग्रेट करेंगे लेकिन
क्रिसमस पे आप लोग भी बिजी हो गए, हम लोग भी इनॉग्रेशन भी पेंडिंग हो गया। तो ये चीजें है कान्या बे ना, कान्या बे टू साइजांग 3 किलोमीटर road completed, and now onwards Saijang to Phuding and Mulhoi Mulkhan send the proposal. During this 5 years tenure till 2026, I believe this road also will be able to construct. हम लोग ये बनाएंगे। Nipainer kebarnia ta borphai kepra chiti malom pen sarihajan PWSS alang atengki kithilot pen puthot JJM asai kampen klemponsi kepereng pon thu aputhak mei pedupon labangso amayalong mei chari pon serdi huning lengpi mei ke pha lam theke jai pon jiten ti aluhiaman pen PHESA rensing timung karbianglo to mouse council JE nobin terang contractor Bronson taro Sarihajan PWSS committee mai phu Rajan terang chun bang sonjit rong pi pen chenglok ke thekiding atum chitong dunsi mailong RDP dun mailong serdi huning leng pi pen rada thengnu lam theki jai pon ke lang henlo pir thelong kenang sot ke the nailu lang le avete pir thelong ke duan marat mareng thengpi thengprang ta rengre lason thot si munida tumta reng un e la silanga phan inghon onangji munida tumke adap ki thur penta lang pen ke cherap lok lason si chinglu chingthi ki tun ke dang la pen peri ke chok anta lang si ke nang sot la silang ke enta kachere ke nang sot puta kache tong donara da tuma phan than pachini adun thu jitening tia hin pen labangso JJM asai kampen kaselam pona langa tengki committee atuma phan pache lang dunjia phan la pen akenang sot do anta paklem ponjia phan chuning ripon Hanjang lang sopen Bisnu Lekthe 365 News India